Polkut thani som panga ni ngani kan lo thleng tareng mai thuthar politics huang a hian Mizoram chung thulangsar then khatte kan han lor le dona o hei sarkar lai ZPM sarkar hian in flagship program an kalpui handholding policy noya hian in Sawhthing hi lian tham tak mena kala tuna hian cheng vebel cheja tel fe mai lo nei tu te ipteya an thorim ra sum alut to chutiang chuanin tunma lo om ngai lo kut na thok tu te ta na ham thatna lian tham tak men he sarkar hena boi puyania kumina hian Sawhthing lei hani le dona February thlachung hian lei tran ani le don nia soi hania chuti lai chuanin Sawhthing arowa Mizoram pona hral hi kongle lam tak ngei tu chuanin awi om veu maya Sawhthing atanga a by product angchi siam chuate to tak takin hral the ni lain arowa Zoram pona hral chua po hi thilu yom tak chuani ve shrim chumi ni wang chuanin hei Mizoram chunga Sawhthing Sawngbawlna turte sarkar hian adin chho mek ni na langa hei hi thilom mom takani tian a sarkar ang lo zong pona mimal le private emo partnership emo tiang chuan a polang te ponianga he tiang ang din na kal chho pui hi a fu don riau ni na langa Mizorama lo nei tu ten Sawhthing kan be na sa kan ching na sa arampona thon chuak rui lo hian Zoram chunga Sawhthing Sawngbawlna mun atanga by product engemo metin Mizoram pona hral chua turang chi te kan de chua hi thil thatak ni na langani hei Mizoram Agricultural Marketing Board ina bana kai Handholding Horticulture Centre Sairang Sawhthing Sawngbawlna Ginger Processing Unit din chu Chief Minister Lalduhoma khana hongani kha Chief Minister chuna thlona sumsem anti topa Mizoram moral reformation a thlengmek ni na soi Chief Minister chuan Sawhthing awangin chung ko tam takin sumle pai tam tak an la lut tia soya mipuiten poisa an nei awangin sumdong te ta na hloka ko ran tholom chenin apung a thlona sem kan ti topa moral reformation a thlengmek ni na soi tunma atangin sem policy in kan ril ru ate piang suala tuna chuan Sawhthing le thil danga kan thorim ra tel chawin a hral atanga kan sumle pai mu te kan mang thiam chho toa kan thorim ra nge kan tel hi a hluani ati Mizoram Union Territory ani atangin kumsom nga pali ani to ti soin Lalduhoma chuan lo nei ya Aizawl tamnaram ni chungin engthlai ma kan laming than pui ngai lo tuna chuan Mizoram chu Ginger Capital of India tia hriat kan ni chho tan ta a kan lo nei tu te thora zara kan ming thang chho mek sap theipo lar pui thama nga tura sap theipo lar pui thama nga tura mala kan tum thua soi bokani Chief Minister chuan February ni sanel somni paruka tangin Sawhthing leitan ani le don tia soya Mizo kut chuak Sawhthing zeilep na khol le tiro na khol engemaw zat hi collection center da an lo man thaya chhop chua kan ril ruk mek chu chuan Sawhthing process na min puina sa hlein kan ring ati nikum san ni somni panga a Sawhthing le ya thil dik tok lowain rol nual ti soin Chief Minister chuan mitam takena manan don tlai pha khatiang thil dik lo kha om kan rem tingai lova engkim dik tak zelin kan kalpui don ati Chief Minister hian Sawhthing jing tu te chu film khur tur le mani thuwa lo chau mai lova collection center lam ngai chang sel turina cha Sawhthing leilai chuanin sarkarin mo phurna pek ten Sawhthing lei chu ngai pui mo bera an nei atul thua sei bok Chief Minister chuan Sawhthing Sawngbawlna din na turamo phurtu Mizoram Agricultural Marketing Board le Horticulture Department chunga lom thua soya kan sarkara a process na masaberania a munma hian a dol zo awangin ti len a tha in karing a thulangin ti len kan tumang apoi mo ber chu enkol tu turte an nia an kuta a hlotin le hlotlin loain nga thui hle ni ati Chief Minister Lalduhoma chuan khuang lenga Sawhthing Sawngbawlna din mek ani thule enkol tu atan ton hriat nei tha Opik Pier Than ani thute chingchi pa khol hluite tuai thar to ani thua soibok Mizoram Agriculture Marketing Board Deputy Manager Dr. David Fangzawa soidanin process unit a hian Sawhthing silna khol chaktak omin electric manga ti ro na khola oma batch khata kg jani zel ti ro theinia ni jung chakna manga voi khata kg sang ni ti ro theina ombok ni na soi o tun na ya social media lama kan lo muto inarin oma hi hantar lang vele ila ar son chua chungchang te hei hi Mizoram a politics
bol pakhat alo ni ve to thina sarkar masa in theito pin man lo la that PM sarkar hnuaya a hlotlin na kan hmuwa PM po hian man la MNF lampon theito panchua khatiang khan amaro chu party politics a hi chantirin politics bol pakhat ania ham thatna lak du awanga party in beina angte po achuak thin ani kha enga po chu ni se Aizawl kho puilai li atang Assam Rifles son chu ani ta hi thilomom takani Assam Rifles in Aizawl kho puilai lia battalion hun pui an battalion hun pui thin an chu san ta ka in le ru rel an kalsan rang man Mizoram sarkar in a pek tur chu central sarkar lai puin an ngai dama pek a ngai don lo Chief Minister Lalduhoma chuan social media tun haya khan Union Minister of State for Home Affairs pu Nitinant Rai chuan nikum mei thla a kadio letter zuk thon to an bo zuina dio letter mang vekin ron changa Aizawl kho pui chunga tanga Assam Rifles te kalsan building le infrastructure a hlutna chut chu anga Mizoram sarkar in kan pek ve turati to chu pek angai lo tur thumin ron hril ni in a soi Chief Minister Tarlan Danin Mizoram sarkar le Assam Rifles ten in remna Memorandum of Agreement an zia AR10 in le rural an kalsan te chu tuna a hlutna anga chutin Mizoram sarkar in man apek turati ania avain cheng nuai zanga somni pathum point bial pali man nia chutani Mizoram sarkar in poisa apek tur chu state rethei Mizoram ta na hautak tham ti soin Chief Minister chuan central sarkar tan han ui tham ni na lang lova keni ang state rethei ta na hautak tham loi sia min ngai dam mai turin ka zuk dila kadilna a hlotling ta hi lomom khop mai ati na sin kut kha nikum lam khan hlotling takin buat sayania kum masalampon buat say lo ni towa sarkar buat say ani lova khilai nature conservancy champhai lampang huai hot a kalpuyania community base organization a hlotling thokhat viau maya hei hilian thamzo ka kalpui thani in tourism department hian an hria aniang chu tourism department ne na tang du na tho ho an du thuan soi tourism minister Lalduhoma lova mar chuan champhai nature conservancy CNC hruai tu te champhai circuit house a koma nasin kut buat sei chungchang a tourism department le CNC tho ho dan tur soi hovin mumal zo ka tho ho an rel tourism minister Lalduhoma lova mar chuan CNC le an tho puiten an hoi hotrin nasin kut chu Mizoram kut lian ber pakhatani thua soya tunaya lian le zawzo ka kalpui theini na langa chumi tur chuan ko ran le khotlang roi tu ten in lungrol taka kal hawanga ya inma mona sarkar point theito pa chho pui selang hati nasin ku ti mason na atana rotna anei te soin tourism minister chuan nasin ku to fanga champhai to tu khwal jin te chu champhai district chunga Mizo mun poimo le moi te ko mule tlona hun siam tha ti thua soi champhai nature conservancy president Dr Samil Aldin thar chuan nasin kut bot seina sarkar bikin tourism department in an thlop thata wangin an lom ni na soya be se phak ba ka alen cho wangin sumle pailama har satna theya sarkar nen thodun na mu maljok ne trul nasin kut hi event based festival ani lova nasin le champhai district moina be chan jok turin herrem thei ani ati soi hona hian CNC rotnangin nasin kut bot seina mu maljok ka sarkar ne na tho ho ni se antia kalphung omsa tidang lam lutuk si lova tho ho dan tur chip cher jok su tourism department how to le CNC roi tu ten February sang le somni program main soi ho le ni se anti bokani eti lai hian public work department chuan tunlai hian Mizoram hun rang kong siam na thokin man la mekania fur pui ron thlen tak tak ma in kong siam nga yang angte siam zo man tumin theito pan chua mekani PWD minister pu vanal thana chuan kalphung thar hnoya chuan na a tha turani anti thin chu ataka alan chua mek thute Mizoram le mi puite tan man lak zel don thua soi pu vanlal hlana hian ngopa khelmual ti changtlun honna thua soi thasom paria chunga zo turo ruam man thloko chunga zo ani hi kan lom kalphung thar hnoya chuan na tha turania ahun taka zo turania tin kan soi thina helaya ataka mu tur lom kan ti mani ati mason na Chataka thoani thainan viltu tur project monitoring committee dinani thu soin puwanel hana chuan na tho reng a thatlo an endik thina an result po kum ni chung hian kan hmu kumrei lote chungin mason na mel tam tak kan hmu mek zela social na kara po Mizoram le mi puite tan man la zel don ni na soi hetila hian champhaya ruihlo do chungchang soi ho ani boka tuna sarkar control mek hian ruihlo chungchang a malak na thatakin an kalpui ni na langa ruihlo chungchang an malak to na china hian lung oi thlak thokhat viawa NGO tenen le akai noi department tenen theitop chuin malakania kan pon thin to angkhanin operation Jericho
te kalpuin ramria ruihlo ron lu na tur mun rang khan rang ati duty in siamin man la thina hei an malak na hianin ruihlo tam tak manani to nge ni kha Excise and Narcotics Minister Pulal Hing Lova Marchuan Champai DC Conference Hola Champai Sarkar Ho tu te le khotlang ruai tu te komin ruihlo do chungchanga soipuya inkom ho na hi Champai Borsap Mohammed Akui panakai ruaya SP Lucas Korana ruihlo do na Champai Police te malak na soiboka Excise and Narcotics Assistant Commissioner Si Thang Chuang Chuan an malak da na soya Assam Rifles Social Welfare le OMA ayo tenan malak na te an soiboka ni Pulal Hing Lova Marchuan Champai ruihlo do na malak na te chufak omati thu soin thale zola chunjom zel turina cha border district ani na angin ruihlo lut le chuaka tambi ka Mizo mipuite ruihlo benati boilo nan Champai district hian ti turmo phurna lian tak an nei ni na soi Excise Minister chuan no pangle thalai jinga ko ran khotlang le sarkar ten ruihlo thatlo sian zirna sat le zualangai ni na soya school tina awareness campaign tun kum chhungin voi khatal bot seithin ni se tia sarkar le khotlang ruai tu an tran ruala tul ni na soi Champai district a hian kumsang ni somni panga chung khan police ten heroin kg somthum pariat point pali panga methamphetamine kg zaruk somni le pani point panga crystal meth kg nga gram za somruk panga caffeine kg sangthum alprazolam kg li gram zali somsari le correx gram khat point parukan mana ruihlo kai hnoya hian mi jani somruk manin NDNPS ek hnoya thu boiza somli pakwa zia luani bokani ruihlo do be pui thlak na operation Jericho hnoya police ten heroin kg kwa gram jani somthum panga methamphetamine kg somsari pali gram zariat somnga pani BEDC Myanmar zu liter zanga somruk panga an mana hemi kai hnoya hian mi somnga pani manin lir thei som pasari mana ni bokani Excise and Narcotics in heroin kg som pali gram zanga somsari pasari methamphetamine kg za somni panga gram somruk panga manin NDNPS ek hnoya mi za somthum panian mana BEDC Burma zu liter sangni za sari somthum pathum point pakhat bial le country liquor liter zariat somret pali point pariat bial manin MLP ek hnoya mi za somret pathum an man bokani heti lai han ZPM chuan thu chua siamin Aizawl Handholding lunglei ATL road CM2 SLT company call suasam tu te lunglei police ten rang taka an chui chuak le poikhoi tu an man chu lo moment tia police te an chuan thu an soi ZPM chuan ALT road ti khailag zonga miswalan che chu point ti thu an tar langa kong siam na call ti chhezonga chet na hi tun trum chau lo po alo thleng to thin ni nan soya mi puiten kong chia wanga har satna kan to thin te sut kian na sarkarin chaktaka ma alak la ya sarkarin chaktaka ma alak na ti boi zonga chet na hi andem takzet ni in an soi wantlang tanan na thona man ruwa ti chiale rubo zonga khosak na thleng non to lo se an du thu ZPM chuan thu chuan siam o hi mitam tak soi dan chuanin Mizoram police te an che tha chho viau ni hian alanga an kut phuar phel ania ewang hian nu chuina lama po chaktekin ma son na a mu thei ni na lang bokani hei lunglei police lam hianin an chui chuak do zung maya tu na min ni lo po poi khoi na dang te po an chui chuang hal zel thu te social media lama te po kan lo muwa lunglei police chau ni Levin district dang te po an bial chunga thu boy chui konga te chakzokin ma son na omani ti social media kaltlang te pon kan lo muwa police organization a hian ma son na lian tak om ti lo ruala ni lovani orui lo chungchang kan puang ta sa hai tu na hian excise lam hian man nan na ya Excise and Narcotics Department chuan ni kwa January sanele somni parukhan rangvamuala zu asenchi rakzule biar thnem takan mana Excise and Narcotics Department atanga thudon danin lalrin chanikum somli dan torof si ton luya rangvamual mel thuma khosa ne inchal ne na tangin an man hani zu an man te hi asenchi puitling za somthum pakhat asenchi a half ruk biar khen somni le paruk le rakzu za somni pani te hanni heti lai hian Mizoram Non-Government Association NGO zinga UMA in memberan nga ber pialama branch po an nga bera heti lai hian chakma thalai pol yang chakma association YCA member singkhat sang sari jathum somsari pariatan ombok statistical handbook Mizoram kumsang hi somni panga ati choina tarlan danin UMA chuan thok tu hlo an pet worker somni pakhatan naya chuti lai na me chi pi chuan hlo na in mi somsari pani an chorboka UMA hian hemikum hian member noili singkwa sangsari zakwa somli parukan naya MHP hian noi ni singriat sangkhat zakwa somni pariat an nei vebok MUP chuan hlo na ya chhor mi pasarian naya YCA chuan hlo na ya chhor mi panga an naya
Yanglai Association OLA in mipanga hlonai nan chora mara chanopi MCHP in mipakhatan nei boka yang chakma association chu YMA MHEP le MUP ti lova branch unit nga beran nia member nga lama po pangana an ho phakani YMA chu member nei nga berni in MHEP nan dota Mizoram upapol chu pathumna nia Yanglai Association YLA chu member nga palina anni hetiang hi member nga danin dot chu nia YMA hian member noili singkwa sangsari zakwa somli panga MHEP hian noi ni singrat sangkhat zakwa somni pariat MUP in singsari za somnga pathum YLA in singa sangro zathum somruk MTP in singkhat sangruk zariat somlil panga YCA chakma thalai pol hian singkhat sangsari zathum somsari pariat MCHP in sangsari le zaruk LWA in singkhat sangthumte anni olirnging chungchang hian soyalo veo mai lirnging khovel huapa hian chenara phlak tak tak lirnging hian lo thlen to thina Mizoram apo hianin ngingzo zo thina kum som chhungin magnitude pali ayana in Mizoram hi tum zanga som ni vel lirnging in soi man ani amai ro chu chiat nara phlak tak tak angkha lirnging awang hian Mizoram hian kan la tok lova hi awan nei thlak an ti don nge pathian venna an ti don zok nge chu ania lirnging ra phlak tak 7 8 magnitude angte hian min han soi ta se anghong turu dan turle ra phlak tur sia chu suang tuangam po ani lo hial mai kumsom kal ta chhungin Aizawl le a chevel KM zathum bial chhunga magnitude li ayana in tum zanga somni liranging mana kumsang ni somni kha lirngin ngun ber kumani Disaster Management and Rehabilitation Department le National Disaster Management Authority chuan Legislative Assembly Conference hola Mizoram a chiat rup na thleng theilaka chanchua le chomdol na sot le omjenei zo ka kalpui dan turan soihawa tabletop exercise an buat sai soihona taran ani danin Aizawl le a chevel KM zathum bial chhunga kumsom kalta chhungin magnitude ayana in tum zanga somni liranghinga kumsom chhungbi ka kumsang ni la somni kha lirnging thlen tamber kumania tum somsari panga anghing ani Mizoram a chiatna athlena chachuak thei turin Mizoram Police Noya Armed Battalion pariat atangin State Disaster Response Force SDRF mi zanga somli parukan oma Abda Mitra Scheme atangin sanila somni pani ni thum Noya District panga atangin mi za theu training nei puyan ni Yuva Abda Mitra sani somni pali ni rukal pui me ka mi zali som pakwa training nei puyan ni towa NCC NSS NYK le Bharat Scout and Guides Noya atu langa chachuak thei turin thalai sangkhat za somthum zia lun ni towa sarang le tlabunga tom himna safe shelter pani sakani bok ole puan tur tam tak omma se khati china kan handu tok photanga kan puanta ka tanga kan veizong le kan ha hol zong omani chuan comment lama khan in thlung ho lovin kan tar lang vele donia pathian in remati chuan voin tlai lama khovel thu tharin dona thu thar le rambial boina international news politics le ka in hoite ti chok an tum le anga in longa chang le vek donia